kort og kontant har jeg lavet en workout, som man kan bruge til, hvis man skal på ferie. Jeg har valgt at implementere noget, noget shibetov og den her lækre bootybuilder som det eneste, man kunne vælge at tage med. Men man kan jo sagtens udskifte de her øvelser med nogle andre, hvis man ikke lige har de her redskaber her. Men jeg tænker, at jeg bare kommer i gang med det, og så viser jeg, hvordan warm-up'en er, og så bagefter består der af selve programmet. Det vigtigste er jo, at inden man går i gang med det her, så er det vigtigt, at man er varmet ordentligt op, så man undgår de her skader. Så enten kan du vælge at løbe en tur, så du i hvert fald får pulsen lidt op, ellers så kan du vælge at køre den her warm-up sammen med mig. Så jeg tænker egentlig bare, at vi kommer i gang med den her. De første øvelser består af, at vi laver nogle squat, og vi laver nogle armbøjninger i et supersæt. Og vi laver først en gentagelse hver, så laver vi 2, 3, 4, og så kører vi ned igen og siger 3, 2, 1. Og det gør vi af 2 runder. Så jeg tænker bare, vi går i gang. I don't need a reason to be by your side. No matter the season, our planets will be aligned. Got something to live for, it's so hard to find. Just live for the moment, keep on running wide. Things happen when we unite. Come on, get up to do it right. Don't worry about a thing. Close your eyes as you take to the sky. Keep it going day and night. You'll be fine even if we fall, it better when we are together. Hey, take me by the hand, I'll make you stay. Let you know that you can count on me. Take me by the hand, I'll make you stay. 'Cause in the end we're better together. Så den næste øvelse i warm-up'en, det er en lunges kickback. Og du har rig mulighed for at kunne stille en stol foran dig, hvis du har lidt problemer med balancen, eller lave almindelige lunges. Det kommer helt an på, hvor dit niveau ligger. Og det kan du tilpasse med de øvelser, jeg fremviser, og ligesom justere dem selv. Eller eventuelt skrive til mig, hvis du er i tvivl om, hvordan man kan gøre en øvelse lettere eller sværere. Så, men lad os bare hoppe til kickbacks med det samme. Så synes jeg bare, at vi skal hoppe videre til den næste. Så den sidste øvelse i warm-up'en, det er et supersæt mellem shibning, og det er rygbøjninger. Og der laver vi simpelthen 1 minut af hver af 3 runder. Så 1 minut shibning og 1 minuts rygbøjninger. Jeg har desværre ikke shibetovet med, men ellers, hvis man lige laver den fiktive, hvor man stadig hopper rundt, det kan man sagtens. Så det er ikke noget problem, så det er ikke fordi du behøver de her redskaber. Du kan sagtens lave øvelserne uden. Så det er 1 minut hver. Jeg tænker lige at vise øvelserne, ellers så tror jeg, I har princippet fint med 1 minut hver. Men jeg viser lige øvelserne en gang. Så shibning. Det er fiktiv shibning her. Man hopper. Og hvis man skulle gå i stå, så er det altså bare at fortsætte en gang til og lige finde rytmen igen og køre videre. Og man må, hvis man har nogle seje shibemåder eller laver dobbelt, så kan man også sagtens det. Intet problem. Der er plads til det hele. Og rygbøjninger, det er simpelthen en klassiker, I måske har været igennem før. Lægger jeg ned her. Ned med hovedet. Op. Så det er simpelthen bare et minut af hver af dem, og så har vi warm-up'en. Så nu skal vi altså videre til programmet.
Så jeg tænker, at den bedste måde at gøre det her på, sådan så det heller ikke bliver en for lang video for jer at se, så tænker jeg, at jeg viser øvelserne, mens jeg skriver, hvad de hedder. Og så kan I simpelthen bruge den her som guideline for at se alle øvelserne, og se, hvordan de skal udføres. Jeg tager lige min mobil med mig. Trofaste ven. I don't need a reason to be by your side. No matter the season, our planets will be aligned. Got something to live for, it's so hard to find. Just live for the moment, keep on running wild. Things happen when we unite. Come on, get up to do it right. Don't worry about a thing. Close your eyes as you take to the sky. Get big going day and night. You'll be fine even if we fall, we're better when we are together. Hey, take me by the hand, I'll make you stay. Let you know that you can count on me. Take me by the hand, I'll make you stay. 'Cause in the end we're better together. We are on a mission, it comes from inside. Don't need no permission, no, we won't drop the finish line. We're walking the same road, we share the same codes. This is what we came for, we will spread the love. Things happen when we unite. Come on, get up to do it right. Don't worry about a thing. Close your eyes as you take to the sky. Get big going day and night. You'll be fine even if we fall, we're better when we are together. Hey, take me by the hand, I'll make you stay. Let you know that you can count on me. Take me by the hand, I'll make you stay. 'Cause in the end we're better together. I don't need a reason to be by your side. No matter the season, our planets will be aligned. Got something to live for, it's so hard to find. Just live for the moment, keep on running wild. Things happen when we unite. Come on, get up to do it right. Don't worry about a thing. Close your eyes as you take to the sky. Get big going day and night. You'll be fine even if we fall, we're better when we are together. Hey, take me by the hand, I'll make you stay. Let you know that you can count on me. Take me by the hand, I'll make you stay. 'Cause in the end we're better together.
edge of the finish line. We're walking the same road, we share the same codes. This is what we came for, we will spread the love. Things happen when we unite. Come on, get up to do it right. Don't worry about a thing. Close your eyes as you take to the sky. Could be going day and night. You'll be fine even if we fall better. Hvis der skulle være nogle spørgsmål af nogen art, så er I så velkomne til at gå ind og skrive på bloggen, hvis der skulle være noget. Jeg håber, I kan bruge til noget. Det kan være, at jeg efterhånden lige smider nogle enkelte videoer op, hvor jeg netop lige viser, hvordan man kan sammensætte et program her. Men prøv selv, og hvis I får lavet nogle seje videoer derude, så vis det til mig. Endelig tag mig, og hvad der ellers skulle være, så bare giv den gas. Jeg vil så gerne se, hvor seje I er, så ellers er der altså ikke mere at sige, end bare prøv, forsøg. Det er det bedste, du kan gøre. Og du kan tilpasse det efter dit eget niveau. Husk, at programmet består i, at du skal være 45 sekunders aktiv og 15 sekunders pause. Så det er altså 45 sekunder, man skal være fokuseret i, og så har man 15 sekunder til at slappe af. Og husk, det er noget, hvor vi er presset. Så derfor er det også vigtigt, at du presser dig selv. Jeg ved godt, det ikke altid er det sjoveste at lave hit, men det er super effektivt. Så prøv det af, og gør det allerbedste. Mere kan man altså ikke gøre. Ellers vil jeg bare ønske jer en fantastisk workout. Vi ses.